been a mystery to me. Takas do yung tami ela Oktobru ima na di basa ni na pasolen marhiti di hata pasal men naru pasaknya jala ido si baru sorosal muna ima na madalat ke rumah tanggai nakinora aboy di mulai abang udakku si batuan alai bodoh topan nabi itu jala ido na mga lului rumah tangga na berbahagia jala dang hagu muna pakai jala dang hamalom ise do pasatomu jala tu ise do amu pasatomu Jehovah do ngamu tangko iu dior adalah tu intima tangko iu tidoku pengkeng saruma tu amamu helaku do koruku sama muan nomor ini satu nomor mana itu bang? ubah 25 bintang naruweris mainna tua pun nasumorok di dolok ni perubah tua anak beriris baru torok doa mulai saum tua nami tu enak nami do tu baru nami bapak musik na ubantu si abang padene mau lihat mak kesempatanmu berbakti untuk
ibu udah pakai dan berhangi untuk akad tetangga song paduki na patuloy ramah mereka atau pemuda beda ambo beda sabar ho maju aircon agak jukul dusoti so bisa nila suatu orang pasarian nami so tanya aku matujulan dalam tabba ke pasarian nami beda so tahu ngamuran jakku kalau dong akan aku berdua na mendadak dah unang bereng siang kurang na ida naku jabe si panang mudurang ida Nah, mga hibil surah nabi. Tungkol na tumoro, maranak na hamotong diri, marboro biat doktoro. Madudunam. Saha inasono, saha tubotean. Saha malaling mangulong jala, saha matu panggabihan. Oras na talaga gabi. Kamu baru sa kami na hisahe kamu.
bariwan muna anggi. Imana marilas diroha hita di bertikianon di nama jalo pasu-pasu parhot saripeon hamuna. Adoro sohu pasatami hata tuhamu pergi bariwan mon. Ate naksoni dokon hula-hula tay nakin masuk hotu puman di sinaga ngorohaku itorho maperjolo mangidoho masuk ate. Ate anggi do anggiku. Jadi sirohonon nami tuhamuna dua marhite uloto natong anggiat ma amat talibata natoktong madongani hamuna mangaleo di hamuna hai baso nakin lunga di jalo hamuna ima pasu-pasu nang pada di sen debata marhite na bosonai tangyang nami atong sen hami bari bamuna dohron nami masong ni rokon ni tutuai ari rangin na digijang di toru panggonggoman pada mu batong nasuja disirang to di mu mahot marsi gonggo atong nami songon ulos nang kado nami tuho anggi molotung songonipian non bentuk nikado dot ulos na lang pasahon nami tuhamuna sen hami saluhun na naman kahulungi ho doon nami matong sidikting na si hopa hulong lais ni rumah otik sesadia manang songodia bekado na pasatawi unang berik senilay na alay tugulang mag gopinasuna
Bersemangat Sensei. Oke, iya. Dengarkan ceritaku, jangan pusingkan burungnya orang. Yang penting antara aku dan kamu sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kamu sama saling percaya. Biarkan saja badai menghalang, berlalu cinta takkan tenggelam. Yang penting antara aku dan kamu sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kamu sama saling percaya. Cinta di dalam hatiku, adalah milikku semua. Karena dirimu nantiku, mengalirkannya untukmu. Walaupun ku dipercaya, ku bakal tetap setia. Karena dirimu untukku, yang ada hanya cintamu. Dengarkan ceritaku, jangan pusingkan burungnya orang. Yang penting antara aku dan kamu sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kamu sama saling percaya. Kodak si Tio itu, saan na to? Ay mga kodak to sa atin. Jadi bere, yang aku sebutullah naik tapaknya dengan katulamu sesanggaran. Alai mah keadaan anak tumpul keadaan Tuhan tulang. Akhirnya aku kami tapak akan tulang sesanggaran. Apa bahasa nama terlibat? Payung terutamu acara sinakingani nama nugu-nugu keluarga Kristen, keluarga na berbahagia. Ima ipolani pamasu-masu diamu di bagas saya. Kami tak pernah kencang, ingat tamu pausor-sorhon ente nomor 150 saya mertua dong anak tersadak saat itu. Saya ini pasti bahas ini keluarga. Modal, apalagi diyakini dengan iman, dengan rohani, naringgan. Modal tadi beri amul dua. Banjanai pada di keluarga. Anak-anak belum tubuh dengan keluarga. Tu dia biabu nomor roha. Tuhula-hula, tutulang sudi tayo. Jara postura nami, tugu-tugu di Tuhan tayo. Atau lumayan, dilas nero hatta,
pasal tunay maulos tulang tuhamu. Tuksongon ipe ulos tulang nubasat tabi tuhamuna. Molo solargana tarnina doi. Alai at kabere promo na nameska. Panginoon namin matumatawitang namin kasanggiat marite ulos nubasat tabi tuhamuna. Songo Panginoon Panginoon gabukor ganahot di Kristus. Itu hatta pada bahasa ibu yang masih hulungan. Alam nung nagtakas jalaw mula pasu-pasu di bagas senaryo. Ikol hot mamu marsi hulungan. Jala dotong sa sauluran. Madudu. Ang pasama tadi batang kali pasu-pasu na tuhamu. Asa nahutu na libukulan manatak maju tampahan. Tutikin na lang itong petong kabere. Sa itu mo dia muna. Akarat na bisuk. Do boru sibu jabulan. Madudu. At tong lay di naman kabere di naman dali bulu. Asa totok kamu kita kamu tuan tayo. Asa tupur ni pakat, tupur ni otang. Nanang nahabe di rumah ipasu-pasu tuan tame gabi pacamutan. Madudu. At tong sipuran namin ma pamanami tuho beret. Saat disuluk, saat kebutian, tuho di roda bulan. Matakas di dalam berek dua pasu-pasu itu teman naposona. Saya saut mahoras, saut kejang umur, saat tu pagalian. Jadi soni mahata sa kami, kung ada mabang parusin. Baik kamu musik dari ketika.
dia munat araja na tulang. Di besata mulu hata taliyang kibere munon. Langsung ni nang ulos herbang. Ang kaya mo tututang yang muna di tangiyog di batata. Say saha matututu bere munon saha manawli saha makanari. So di ba dia muna raja tutulong nami. Ning romahamin yang malupa-lupa muna. Susah dia pun sebuah nami ka tulang las marwa muna. Sudah turun sampai sakuk dia. Na sudah sumpah nyuhung sampai si betul namin ni susah dia. Turun susah dia sumpah namin na lau marupot muna raja tulong nami las marwa muna. Dia muna par masih nami. Ning romahay mano pahuluh na namin pa makudah susah. Sumpah namin na buhay terputo pahami dua muna katulang. Yang ka muna asa dengan kapas serian nami asa buhay lubi zagar na lao pa sa kong hamuna at kahula-hula nami sino puti mahami raja ni tulang. Perbuatan namin ito. Masa dia ditahun itu banguhatan. Baik dawang godang si tiu-tiu lak pasaan itu asahan. Pinoperne amang guru nami doon na guru nami. Terlebih di waktu nami di bagian tikyon, hubay itu amiro itu udah tahun tunglas itu turun nami. Maria datang betul nami. Si orang nami tuh musa luhuk na pinoperne amang guru nami doon na guru nami. Dia musa luhuk na sa sutu pulon. Sama nirok na tua marah orang nami. Asa aduh haduk kama tanggo ihok ni lebu. Aduh hati matang go ihok ihok. Pepeng sarma tulo na musa luna. Lain nami dok kay boto nami suron nariyaw. Lusu-lusu ba ng akapangawan. Sino puti mami na bro. Madudu. Tulang mo bakalason. Ulam mo di baga sa tikyon.
nung nabok petong niluam mo, nabok ma jinalaham mo. Nung malito mo sa bata, pero kanito din. Ang giyang doon mo matangyak kami ang katulang mo. Tuwag ka ari namang yutong. Hato mahamot tong dililiti ador mo, jumpa kalitikina. At doon sa pek madorong nami, asa soong naroon na ito, madorong nami beredo ito. Asa tubuh mo na tabisu di torong na binasa. Si tubuh na nabisu mo, puro na unibasa. Madudu. So ni mana buhay hata, pasata di berstikyon, di soon huwag kami do. Urus na gazang, urus istorog lagu. Ang giyang gazang matong berita gawe, gazang mga berita oras jamu sa loob na perguna bigyan namin ito kaar na mga ito. Tusong nope, ulus na buhay foto pahami di baga sa tikyon. Las marhani badan mo, las manang rohani ito di mo. So ni permusik nami, baik kamu mana asup pasat kami ulus istorog lagu. Nabuhi ta partupahani marepuk kamulas marhoni barang ya semanang pertunjuk muna. So ini major orang nami tulang muna tulang nami karena tulang nami. Gabe apa gabe? Pandi nami nama lo. Neng borak mani dalau mani niu pada berbahula nami. Baik damang ma kasihnya seperti sungai. Sudah sampai si patopau nami nasa caria. Akar aja nani, akar tulang anak tulang. Dia karena umurani pamberan nami ini mestinya korang muda mata di bata. Agiak katuran mangihut. Di pasu-pasu di bata nana zaman dan di sini mereka kan nami. Di belian nang akanan di hutan. Masa doi terkadang mangihut. Di haruan nama haruan pesta-pestaan.
lalu bibangga, lalu bijagar pasaton nami Tuhan muna siraja dulu nani. Tono nami masuk ke dokter penjujur itu bagai nomor satu dulu dengan nomor biang. Orang semahu siraja dulu nami karena calo ipas mahami pamburung nama yang sudah gue di mana raja nami. Kadang mengkodam sadi. Tuhan ada umarkan tani, itu orang mula mau menutupkan Tuhan di samula. Dalam semangin menurut mahani lawan berkorban tersebut. Ya bisa lah orang. Gue ke sipai mau, jauh-jauh sudah diusat. Di kemudian dihami marga situ orang, ima nama ngalak boru, ima diberi nami, kohupu nami, ima boru sinaga. Siasan nara. Kinaw nga sude hula-hula muna madakon hata na uli hata na din kan do hata pasu-pasu. So nari rumah kami hula-hula muna margas itu muna. So ni hula-hula nami nadang pala di luwa to. Ima nalao mangalayan hata na uli hata na din kan. Marhiteo ima songon ulo sitios. Ima ngahulat kami tuho, ima paso-paso na sa kami, nga di sa luho ito loho taka hahanggib. Sonari mo se, on naman ngayon anak siya pulan. Ito na basa. Hami unang deg nami oberen. To di nami oberen titik ka ng ro. Di hami marga sa tumorong. Asa, yan nga sangap kami di berek ko. Lebih sana mama berek kami marga si tumorang tutik ka ng ro. Di sila nito pepek sari matua maho asadong nalaw mga jada-jari anak mo nito da. Jadi song ido diho upong bere kami marga si tumorang di sododungain rodo kami imana pasaton ulus di hawang marga si tumorang tu parjolo ba kami pasaton ulus holong. Ang kiyo matitikin ng ro bitang yang nami. Holong duruhan nami meret kamu. Horong duruhan nami ima marinirang wak kaburu nami. Song ima titikin ng ro. Sang kiyo ma marhipe tanyang namin natutuhan ni. Ang kiyo matutu. Tangima amat kapatid ng basa. Si tangima mamering. Tangyang nami manang hatan hami. Ima asa di zakon. Bere nami man rupupo nami doktor nami hata paso-paso. Jadi ho bere opo di ho ito. Ison ngayon rodo kami terok ima hula-hula marga situ morak. Opo bere. Songo dia penong songo pakatyon nami to ho jakum may. Asa hata paso-paso matuhoy hata nauli hata nalinggan. Hata patujuro siya kami barga situ polo. Tabay dah apa saya? Ano pe? Basta to pulis pala pining. Jadi so ba? Di ang musin namin. Aso pasat kami jo ulus. Iba ulus holong. Asa holong rohan namin. Song-songi holong rohan itu ni nalaho marnida. Ima bere nami doho boru nami. Beda manguzo ulus holongi. Alas itu
Naboi tersumbau kami Turajai las marohani badan. Gabi. Kamu kamu sini. Baik kamu jawab. Nasubah berhubung. Sakot marunda Sitala saibaya Baidula Ulang site Jagiyama Kukumboma Orang itu Otong kita ada
kerugian horas menghapus sini tadi bulan lalu yang jalo juga dari waktu dihantar rombongan orang ini itu tuh berkata Tuh kadang ro asa gabi mana lima muna. Sinur mana bena muna tuh kadang ro kamang buru. Tang yang nami tu Tuhan ni dihopong do dihobere. Salilingon mata kasuber kami man sumut diho na marhula-hulay tung sangat do kami di baik ko. Tang yang nami dihopong ko na masya pulan. Neon tu umon do tu akang mo las barohana. Asa tarida na jululuan asa zumpang na naliham ni muna tutik kadang ro upang da di hoda ito da beda mang godang bangi beda mang Sono, au, arno, kenang-kenangan dia nasugot. Olah terus Mule olah sa tao, au tasungulaw, tu lekonena, jong do lekonena so. Alarang baka tayo mana tu, makurasi barang bakurasi ma beriana. Je bere, homa bere kusepuda, dah homa majalo pasu-pasu yang gudang setuani. Posroan, ise arong doa tanya tu tua. Ipati palimau ni, ikut pasang apa mudo na tuton asa mertua ho, tindak. ada itulah Bursi ni apa? Persang-persang. Jadi bulu habis tulang mu, burung kudo ho, bertemu orang doho. Yang bursi ni agak ho, bertemu orang doho. Ya, suatu kebilu kau rotu tanah ni, jolong do benar dulu si buluan. Awan na tulangmu, na janok. Ingot, manang isi na turun marula-ula, itu dapat apa sebab? jadi Jadi dia muna agak namar dongat tubuh, ya betul itu bah nama dokter, bintang narumis na obu na semua. Ada tangiang sedebata. Tubuhan anak ma berekon do berukon dongan mula ma kau batu. Okey. Sa ni solo mena sa batu betul. Lunga saat ada di berekon tula ulana markasinaga. Sa mamu saluna para kelakon namin. Leleng mau mangolo jala sa urma sa tuna sa urma tu. Okey. Lanjut ma uluson. jalan musik mula Jadi Tuhan mu musik na. Kaya manggabi tulang. Baik baju amang ulas parang kini. Asal tapi kami jo bere nami doho buru nami tutong dalas ini sida. Beda ma ulas panapin.